No te rangi nei I puta mai ai tētahi pūrongo motuhake I te kai kōmihana tamariki e pāna ki ngā puna kōhungahunga o te motu. Ko te aronga nui o te pūrongo nei, ko ngā kōhungahunga kei raro iho I te rua tau. E toru te kaumārua mano o rātau kei roto I tētahi puna kōhungahunga e ako ana. A tata ki te rua te kaumārima ōrau o ērā he Māori. Kei a Mikey Sherman, tēnei pūrongo. Ko ngā tamariki ngā rangatira o Āpōpō, nō reira he pēhea nei te pai o ngā mahi manaaki I a rātau. I don't think that it's all rosy out there at all. E ai ki te ripoata motuhake a te kai komihana mō ngā tamariki, he nui tonu ngā puna akoranga kāore I te eke ki ngā taumata mō ngā kōhungahunga I raro iho I te rua tau. Hei tāna me tere te kāwanatanga ki te arotake I tēnei āhuatanga. We didn't set out to do a report that tried to assess what the quality was. But in the process of doing the report, then we've certainly heard things about quality. Kāre no kia eke ngā pakeke katoa e mahi ana I te taho ngā tamariki ki te whai tohu. Nā mena ka haere tonu taua kaupapa whai tohu, ka pai ake ngā mahi kei roto I aua wāhi. E ai ki te kai komihana e hara hoki e nei ki te ngā I te āhuatanga hou, engari I puta anō rā I tētahi ripoata te tari arotake mā tauranga ara e Aero. When there are staff changes, when there's a lack of space, when the environment's a bit noisy and crowded, a bit like a railway station. I tēnei wā, ka whakaitia kia toko rima ngā tamariki ki te kai ako kotahi, he oi ko te akiaki a te kai komihana kia whakaitia tērā ki te toru noiho. Pai ke te whakapahau pūtea I taua wāhi, I te kore e whanga atu ki te wā, ko pakeke a ko taka ki te he. There's a very large investment of taxpayer money in the early childhood sector. I actually think there's room for some reprioritisation. E ai ki te minita I ngā take mā tauranga a Anne Tolley, kei te tirohia te ripoata e tōna tari I tēnei wā, hei tērā marama puta ai he whakatau. Mikey Sherman, Te Karere.